On 13. oktoobri varahommik. Just täna asub hulk lapsi Kaibaldi liivikust ehk Hiiumaa kõrbest aaret otsima. Kuid mis seda aaret ikka otsida, kui seda pole? Seega tuli veidikene ettevalmistustöid teha. There's a stranger in the back of your mind, knocking on the door, gonna break a hole to the other side. Kell on 8:40. Siin on Hiiumaa kõrb. Esimene öökülm on teinud liiva kõik kõvaks pealispinna. Siin on päris külm ja siin on väga ilus. Varsti tulevad aardevõtsijad ja ma võin saladuskatte all öelda teile, et tegelikult panen mina selle aarde siia. Seda aaret ei olegi siin enne minu panemist. Aga nemad ei tea seda. Hakkab tööle asuma. Stand on the shores of the side unseen, the substance of dwells in me, cause my natural eyes on the ghost skin deep, but the eyes of my heart anchor the sea. Plumbing the depths to the place in between, the tangible world and the land of a dream, because everything here ain't quite what it seems. There's more beneath the appearance of things. A beggar could be king within the shadows of yeah, wisdom will honor everyone who will learn to listen, to love and to pray and discern, and to do the right thing even when it burns, and to live in the light through each treacherous turn. A man is weak, but the spirit yearns to keep to the course from the bow to the stern, and to throw overboard every selfish concern that tries to work for what can't be earned. Sometimes the only way to return is to go where the winds will take you. To let go of all you cannot hold on to for the hope. Kui kõrbes kestsid veel viimased ettevalmistused, alustasid noored aardejahtijad oma väikest jalgsi matka liivikule. Jõudnud liivaväljale, rivistusid aardejahtijad üles ja tutvustasid ennast. Maret, Markus, Artur, Daniel, Markus, Kustu, Karl-Eeri, Andres, Jaanus, Siiri, Gertrud, Tobias, Anna-Elisabeth, Elisabeth, Gudrun, Elise, Johannes, Meeles, Karra, Karl. Enne aardejahi algust tutvusime, kui suur see liivakast on, kus me mängime. Ja siis ta algas jaht aardele.
koht, mis asub pildil. Otsi paik üles ja asu kaevama. See, mis on... Will you open my heart and reach inside till the blood on your hands is yours, not mine. Set us free, trust the mystery until our eyes are clear enough to see you. Where you lead us, we will follow. Where you lead us, we will follow you. Vaata, kus on A, siis on K. Ei. Juba leitud või? Jaa, mina leidsin. The city of the poor, where the wealth is in the hands of who needs you more. 'Cause there's nothing in our view you haven't made. No one that you touched that you haven't saved. So set us free. Suur töö tehtud ja nüüd oli loomulikult õige koht keha kinnitada. I'm headed down this narrow road, chosen by a few. And all that I know is you told me to follow you. I'm taking a risk and leaving it all, not knowing what I'll go through. But I'm not alone as long as I follow you. So in my life's a leap of faith, I can hear you say. Ja oli ka aeg toredale päevale joon alla tõmmata. Kas tasub teinekord veel mõnda sellist asja teha? Jaa! Vägev. Ma annan teile nüüd tunnistused ka, kuna te olete Hiiumaa parimad aardeotsijad. Teised otsivad terve elu ei leia. Te leidsite paari tunniga üles aarde. Üks, kes palub, see saab ja kes otsib, see ja kes koputab, sellele Avatakse. parimad. Siiri, palju õnne. Meie otsisime mõttes Meri ja Merit. Markus, palju õnne. Eliise, palju õnne. Palju õnne. Ja see kõige põnevam aardekasti avamise aeg. Selline sai meie päev aardejahiga Kaibaldi liivikul. Aitäh kõigile, kes tulid ja olid. One man awakens another. Second one awakes his next door brother. Three awaken around the town and turn the whole place upside down. Many awake will cause such a fuss, and finally awakes all of us. One man awakes with dawn